So he's gonna do it first because I won and I told you I would win. Ah! Pilde! Wala yaso? Pilde! Okay guys, so today, welcome back, or if you're new here, welcome. So today we'll be doing a challenge, but I won't tell it yet, just yet. But you will know soon, and I have 3 special guests. And you'll be seeing them later, and what's very special, he's more expensive than $55,000 million. Okay, let's go! The champion! The IBA challenge champion! Opat! Pag-iyang kontra, si Bisayang Hilaw! No, teammate mo, teammate! Ay, teammate, ay! Oh. Ay, sige! CC! Cherry! Ano ba? Oh, daray mo ha, oh! Okay, dako man ka, dako sa di mo. Hala, patay! Wala. Oh, tama. Okay, so I'll be introducing to you to my team and my other team. So, me, the pretty gorgeous me, and my sister who's a bit looks like me, but I don't know, not too sure. Then the big dudes. Okay, the big dudes team. Oh, Nara. Hala! Hala, hala. Ano ba? Okay, who's gonna... Kampay! Okay, guys. So the rule is we're doing the IBA challenge, and the rule is when we eat it, we cannot change our face, or like we have to have a straight face, and it cannot get ruined whatsoever. Even just blinking your eye, that's not allowed. So, I cannot breathe after this, and so this is how it's gonna work. Me versus Kuya Kaloy, my sister versus Kuya Cherry, and I'm pretty sure we're gonna beat them oh, because they have nothing. Wow! Mugero ka? You know, they're low key. We're lit. Loki. Okay, guys, so we're gonna do rock paper scissors on who's going first. So yeah, we're just gonna do one. Ready? Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Ah! Tawag siya. Hey guys, so he's gonna do it first because I won and I told you I would win. So yeah, he's going first. Pwede na? Ready? Go. Tanan? Kabar horoto ng tanan? Oh, then drink the juice. Sayo lang ni. So he did okay, but I'll do better by spitting it. This is so soft. Go. All of it? All of it. Pilde! Still live. Daog! Okay, one point. 1 point. Tia, come here, dali. Kabir. Nice try. Better luck next time, huh? Next, we have Kuya Cherry versus my sister. Okay. And just Pasas how mo, you manggamay. eat it. Bato. Katulo. Ikaw, isura. Kabalo? Bato, pig. Oh. Ah, Pilde siya. Pig. Go. Give it correct, lady. Wow! Allah! Dave, wala yaso? Oh. Okay, the champion. Diri ka mo tanaw? Diri ka mo tanaw? Puroton? Wow! Ah! Pilde! Sige! Sarap mo kang winner!
Lumah. Aslong yun. Aslong yun. Mayuhay. Kanan man ko? Wow. Champion. Champion. Ayos. O say kasulti nimo si muhang teammate. Ganun, building ka. Dapat daog ta duwa. Lumah belum. Ikaw may champion. Ako dia. Ako dia. Lumah. Ha? Ha? Udah lumah. Ikaw, Day. Oh. Sa isulti nimo. You only got me on this one. Just I will get you back soon. I just want to say thank you so much to my sister for putting me in this kind of embarrassing embarrassing. I knew we were going to. Okay guys, so I admit it, I lost. But I will challenge you guys to do this as well because it was very interesting and you also have to do a straight face. But yeah, thank you guys so much for watching. Hope you enjoyed it. If you did, leave a like and also subscribe and hit the notification bells and also subscribe to Kuya Kaloy's channel because he's amazing. Hey! What's his channel? Bisayang Hilaw. So you just leave it down in the description box down below. So bye. See you on my next video. Hey guys, so we are going to be letting Kuya Kaloy go, like just bring him to random places because you know why not? It's a thing here we do in the Philippines. It's a tradition. If you have a visitor, you have to do this. Is it? Not really. Well, I just made that up, but it should be. So yeah. Where See you you taking later. him? Where you taking Maybe him? Siomai sa Tisa. Siomai sa Tisa. Oh, we're taking it to Siomai sa Tisa. Yay! As if I eat Siomai. Yeah, but I'll just. Oh, it's going to be a Siomai challenge. I don't know what I'm gonna be You're doing gonna there. eat Braddock's. Maybe I'll just look at them eat and act normal. Yeah, okay. I'll just act like a dog there. Anyway, see you later. Bye. Sige, so humara kami sa IBA challenge. So, ako ang nagdaog. Pero second place si Inday. Ayos. So, napako diri sa Cebu City. So, manay akong gisulti gahapon. Nagtulog ko sa balay nila ni Real. So, nagpasalamat ko sa ila. O karon muato kami sa Tisa. So, mukhaon kami siomai kay sikat daw. Sakto ba na? Yes. Oh, siomai sa Tisa. Yan. Grabe, agyanan. Ayos. Sige, unsa gani ang tawag sa una? White tugpahay. White tupahay? Yeah. White tupahay. So, unsa meaning nga na? People there, like it's open 24 hours. Oh, so walay walay matug ang mga walay tug nga naglaag. Sige, pulaw. Adto mukaon didto. Yan. Kay it's open until kadlawon. Astig. Oh. Sige, so dili ta matulog kay mukaon lang ta. So biyahe na ta. So, sige, bye. Asa ta karon? Yes. Sa Tisa. Tisa, No? Tisa Barangay Hall. Yo, na kami sa Tisa. Diri, sika diri para sa siomai. Yes. Diri ang pinakalamig na siomai. Pinakalamig nga Sa siomai. tibuok na Pilipinas. No? Ayos. Asa imong recommend na restaurant diri para sa siomai? Unless siomai niya. Oh, unlimited. Pero dito ang original, no? Original. Yan. So, Tisa and hala. Murag birthday cake. Oh. No? Tuyo ko. Tuyok-tuyok pa. Ay. Butilya di ay. Mga Recycle na? Good materials lang. Astig. Balik kami sa iya, bay. Gamay ra. Sige, so matag September na fiesta dire. Second week na Para sa pista, siomai. Para sa siomai sa San Lorenzo Ruiz. Oo. Pero unsay significance nga no sikat kayo ang siomai dire? Kay lami manggod kayo ang siomai dire sa Tisa. Mao na ang mga tao dire. Ari gyud mamalit. Mo ba? Kasama nagsukod. 3 years ago na ni. 3 years ago? Ang inyong festival. Pero 3 years pa lang? ang siomai dire kano sama nagsugod. Ama, 3 years na. Di ba ang Dugay na. Dugay na. Oo. So sa gabi sarado ang dalan dire. Tapos magawa sa mga lamesa, diri sila mukaon sa gawas. Oh. Sa Dublin. Pero sayo kami mukaon kay gutom na.
So, unsang tuig na sikat ang siomai diri sa Tisa? 16 years na. 16 years na. Maduga na kayo. Oo ba? Gano'ng sikat man diri? Kay lamig yan? Ay, nga lalami ko no. Lamig ka na. So, mana yung tagya? Unsang nga mo? Ha? Unsang nga mo? Ako nga? Oo. Jukid. Jokit! Ikaw ang tagya sa usa ka siomai. Maayo. Amat. Ila ka tuig? 16 years. 16 years na. Oo. Sakto mga dugay-dugay na gyud. Sige, so diri ni kaon si Mas ganda. Pais Ganda. Oo. Order. Imo bilang. Upara. Patra. Yeah. Puso. Puso, sa sulod ang puso. Sige. Imo. Patpod. Wow, kalami. Diri ang pinakalami na siomai. Oh, dami kay mo Diri gyud. sumay. Kay ikaw nagluto. Ako anak, galuto. Ayaw mong anak. Oh. Salamat. Salamat sa Sige. Dulo. wow, double fisting. Oh. Gutom ka? Perting gutom. Kay duha ka plato man. Lami. Musang siomai. Lami. Suki mo diri. Suki. Pagi diri mo sa Tisa. Kada gabi. Ko ba? Kini ka mo pulaan. Kay lami man. Kada gabi? Ikaw first time nimo? Unsay sulti nimo sa imong first time? Ko ba? Mas lami pa sa imo. Taga Mindanao mo? Asa man? Taga asa man ka? Asa na? Usami City. Osamis. Sige, budots na, budots. Sige. Yeah. Happy na nagawa sa budots niya. Pero ulaw. Ang mga alamat dire. Salamat. Salamat na siomai. So, unsa ni siomai? Mo ni ang magpalami og samot ang yang sauce. Sauce. Unsa ni siya? Halang ni siya? Alam. Halang. Unsay tawag? Sauce lang? Sauce sa siomai. Sauce sa siomai. Tongue twister na siya. Sauce sa siomai. Sige, so ako ko na si Real, siya magtulo na to. Unsaon pagkaon ang siomai. Yan. Sige, bye. First, kung gawin tong kamot, maggamit Ayun, ang gloves. Kay Imported from China. diri sa Pinas mo gamit ta kamot sa CR, so dapat may glove. Mao gyud. So, number 1, gloves. Sige. Ang siomai, lami na daan, musamot kung butangan nimo ani nga Sauce sa siomai. Sauce sa siomai. Sige, 3 times fast. Sauce sa siomai, sauce sa siomai, sauce sa siomai. Yeah, maayo. Yeah, pas Unya. mas mulami pagid siya. Kon may kalamansi. Kalamansi. Argay kami. Lami sa siomai ha. Lami sa bayhana. Oh. Kanya ang sauce di kalimtan. Ayaw kalimot kay mo niyang makapalami. Oh, lami siya bayhana. Lami siya bayhana. Ay, siomai di ay. Hi. Suki na ko mo dire, suki. Oh, suki na. Lami. First time ko dire. First time? Lami. Oh, lami gyud. Uy, excited. Isulod ang kamot sa plastic. Uy, bawal mo video. Bawala ka. Tapos, may sauce. Sige. Pero dapat ka magsulti sa siomai 3 times. Oh. Sibutang dre. Kalamansi pa. Ninulunta kung may iba para mas asong pag yun. Iba. Ganun kung may iba. Oo, hidalan ako. Gusto niyo. Siguro magayo ka. Sige. Yeah, first bite. It's the final countdown. Kulang, right? Hanglo. Sakura? Ha? Lami. Saman, lami. Lami yun. Unsa gani ang pagkangan ako? Nalimon ako sa... Sa kalami? Oo, sa kalami. Oh. The best. The best. Best dre. Muani ko madre. Kaya lami. Ako mga amiga. Nasa'y bato. Unsa gani? Pan. Bato na pan. Kay pan. Pan siya, pero bato. Pero gahi man. Pan Munay, Pan Ramona, Asa siya gikan. ikan sa Osamis, Dito sa Mindanao. Remy, nga po. Wow. Ano sikat sa Osamis? Sika na siya sa inyo. Oo. Bato ni siya.
May bato sa sulod. Nasa na lang. Siguro maguba ako nun to. Akong lipon. Salamat. Bato na pan, no? Wow. Salamat, good. Huli na mo? Sige, ayo. Bye-bye. Sige, so, ako mingon na si... Jasper. Oh, Tip cook. Magkatag siya. Kung saan siya? Saging. di na saging. Turon. Turon. Di isad. Ngoyong. Kilaway tayo. Pahilag ko ni mo siguro. Labi pala sa imong uyab. Mo ba? Pero wala ko uyab sa. Sigurado, mas laman ni siya. Kalimot kasi mga na inyong pagkakoy. Salamat, bye. Tama ba? Oh, salamat, Sad. Sige. What's this called? Nguyong. Noyong. Ngoyong. 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 What's gani? Ngoyong. Ngoyong. Oh, Ngoyong. ngoyong. In-check ni siya? Inchik. Kami. Tuklok yun. Hapsos kayo mo tayong kadang lamig sa mo. Ang soda na, vegetable. Ano ba? Vegetable. Wala yung karne dito, Wala yung karne? Wala. Puro vegetables. Oh, healthy. Pati no? Dami pa? Lami. Kila ba? Ngayon lang, kakaon mo anak. Usay mo. Sige, bye. So, usay suotin mo kabahin sa Siomai. Lami, busog Lami. kayo. Oh. Busog na. The best yun. So, siomay best. sa... So, muha ni sila. Ano sa to? 3 times? Siomay. Sauce Siomai. Sauce siomay, So, sauce siomay. before ko mo magkawang Siomai, dapat suotin ko mo sauce Siomai para may good luck. Yan. O, tag-8 lang sa Siomai. So, lami good. Sige, so karon asa man ta? Uli na? Uli sa ta, kay busog na kayo. O, busog na kayo? Lami matulog sa busog. Sige. Ikaw, di ka pamasahe. Asa man? Ikaw maghilot? Ako'y masahe ni mo. Ikaw di ay. Sige, so muli na kami. So, salamat sa pagtanaw. Pati mo tanan.